сархати хабарҳо. ҳушдори кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз чангу ғубор. ҷустуҷӯи соҳиби саҳифаи Рустами Эмомалӣ дар фейсбук. маоши шумо барои зиндагӣ кофӣ аст? рӯз бахайр бинандаҳои азиз, навиди бомдодиро тамошо доред ки аз душанбе тақдиматон мекунем. имрӯз 11 май аст. кумитаи ҳолатҳои фавқулода хабар медиҳад ки рӯзи 12 май дар минтақаҳои ҷанубӣ ва марказии кишвар боду ҳавои тағйирёбанда дар назар буда чангу ғубор ба амал меояд. ба иттилои манбаъ дар вилояти Хатлон, ноҳияҳои минтақаи Кулоб, ноҳияҳои тобеи марказ ва дар шаҳри Душанбе тӯфони чангу ғубор дар назар аст. ба гуфтаи кумита, ҳавои номусоид аз ноҳияҳои ҷанубу ғарбии кишварҳои ҳаммарз бо Тоҷикистон ба ҳудуди кишвар ворид мешавад. дар робита ба ин кумита аз сокинон хостааст ки ба нафарони гирифтори бемориҳои дилу раг, диабети қанд ва роҳҳои нафас таваҷҷӯҳи бештар дошта бошанд. кумита инчунин ба ронандагон ва дӯстдорони сайёҳиву гардишгарон дар ин гуна рӯзҳои пурчанг тавсия медиҳад ки суръати ҳаракат дар роҳҳо, техникаи бехатарии ҳаракат дар роҳҳои кӯҳиву наздиккӯҳӣ, саҳроҳои доманфарохро риоя намоянд. риояи фосила байни мошинҳо хеле муҳим аст, чун эҳтимоли резиши санг ва кӯҳҳо низ зиёд мебошад. раёсати кофтукоби ҷиноятии вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон бо нашри як огаҳинома гуфтааст, саҳифае ки дар фейсбук аз номи Рустами Эмомалӣ шаҳрдори Душанбе ва раиси маҷлиси миллии Маҷлиси олии Тоҷикистон баромад мекунад, тақаллубӣ буда соҳиби он дар кофтуков қарор хоҳад гирифт. ин ниҳод дар саҳифаи худ дар фейсбук навиштааст ки ин саҳифа ба Рустами Эмомалӣ рабте надорад ва ҳамаи маълумоти он аз ҷониби шахси номаълуме мунташир мешавад. мақомот аз шаҳрвандон хоҳиш карданд ки аз шарҳу тавзеҳот ва густариши саҳифаи мазкур худдорӣ намоянд. ин бори аввал нест ки мақомот аз боз шудани саҳифаҳои қалбакӣ ба номи Рустами Эмомалӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳушдор медиҳанд ва дастандарткорони онро ҷустуҷӯ мекунанд. қаблан низ шаҳрдори Душанбе гуфта буд ки дар шабакаи иҷтимоии фейсбук аз номи Рустами Эмомалӣ дасти кам 3 саҳифа ифтитоҳ шудааст ки ҳамаашон қалбакӣ мебошад. қарор аст аз 1 июли соли 2023 музди меҳнати вазифавии кормандони соҳаи маориф, илм, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ба андозаи то 20% зиёд карда шавад. дар ин бора ҳанӯз моҳи феврали соли ҷорӣ президент Эмомалӣ Раҳмон фармон содир карда буд. тибқи омори расмӣ ҳаҷми маош дар Тоҷикистон ба фарқ аз кишварҳои Осиёи марказӣ аз ҳама камтар аст. маоши шумо чӣ қадар аст? ба зиндагӣ мерасад ва чӣ қадар маош гирифтан мехоҳед? ба ин ва суолҳои дигар ҳамкорони мо аз сокинон посух пурсиданд. 2000 кам набошад мисол на зиндаги кине. شما چقدر اولیک میگرفتین؟ اما حساب بگیریم 500 سو پول میگیریم. 500 سو ما همه کارکلات هم نه سویتم نمیرسه. سویت که از 250 سو پول میگیریم. او میگیریم پول میگیریم. پرودکتا 1 کیلو گوشت 60 سم 65 سم. 1 کیلو گوشت هم 1000 نمیرسه. مالی سلام علیکم. маош охи нархи навои ҳозира қати маоши қайюқайи ҳичи намешавад. дар Тоҷикистон 2500 боша хай мешава охи. дар шароити ҳозира казон бояд як рӯзи маош дар рӯзи кори 100 сомон кор кунӣ кам. барои ба нархи наво мутаваққиф нест. рӯзи маош 100 корам бошад. چقدر مثلا 5 6 میونه شبیه 3 یعنی موضوع بود. اصلا بگیریم ما معاش نمیگیریم وزیر ما کار نمیکنم بعد معاش مردم باید 5-6 هزار سومونی بالاتر باشد که همو آدم یک درست زندگی بکند. диапазоне. Не, я имею в виду средняя зарплата, я имею в виду сколько зарабатывают госслужащие, ну это где-то 1500 получается. Хотелось бы, чтобы больше было. вай дар додарм ҷунум ҳақиқатан ассалому алайкум. ман шаҳрванди шаҳри Бухтар, кӯчаи Баҳор, хонаи 137. ман мехоҳам ки ҳамин маоши одамо 2000-2500 боша ки мо мехоҳем маошамо баланд бошад, я зиндагимона бибинем. ҳеҷ намераса. ман 3 маъюб дорам. ман 850 сум нафақа мегирам. ана 1000 сум нигоҳ вая мегирам. 100%. бахшиш бачазор ҳамаи калон. تو ای 3 تا 5 باشه خیلی میشه. میرسه مردم. در ما هم خلاصه. خود شما چقدر میگیرید و میرسه در زندگی؟ ما 3000 میگیرم نمیرسه من. کم میکنم.
ما برای خودم صبر میکنم ولادون نیست فقط برای خودم ماذا کار میکنم نه اگه معاش خود کار نمیکنیم ما دهقانی میکنیم آخر به نظر شما چقدر باید باشه معاش مردم؟ نمیدونم دهقانی فایده ور است آخه امروز؟ خیلی اصولا شد نه سال گذشته سال بود انسان اکو کم تر از منتشر هم وفات تدریج دکم هم بودیم برای تصور زد ولی خیلی 3000 4000 باشه که برسم مادر وقتی هم نمیرم دخترم باشه بعد میرسم سریع 500 باید بالا باشه نه 500 پس مزه نمیکنه برای چی؟ نمیرسه زندگی دار نمیرسه چقدر معاش باید زندگی بسنده است؟ نه 500 باشه خلاص میشه تا 2000 و 3000 میشه کار وضعی میشه شما چند قدر معاش گرفتن میخواهید؟ من در یه سالای بازار کار میکنم 400 میده معاش خیلی که نمیرسه بوده که مکتب خون نمیرسه و خیلی زندگی هم خیلی همیشه کم سر بشه میشه چقدر معاش میگیرین شما؟ معاش پنسیونر 520 پنسیون میگیرم اما با چی میرسه ای؟ همه خودگیم 6 تا فرزند بود فرزنده یاردم میکنن؟ فرزنده با یاردم میکنن درست معاش چقدر باید باشه در تاجیکستان؟ یه تاجیکستان در این کم اولی که 870 به نظر شما معاش چقدر باید باشه؟ 1200 1400 میرسه بدم амонбой сагдилоев ва ниятбой урузбоев дар доираи парвандаи ҳодисаҳои нухуси қарақалпоқистон ғоибона маҳкум ба зиндон шуданд. онҳоро мутаносибан 18 ва 12 сол зиндонӣ карданд. дар ин бора маркази матбуоти додгоҳи олии ӯзбекистон хабар дод. қарори додгоҳ пушти дарҳои баста рӯзи 10 май содир шудааст. муҳокимаи додгоҳӣ бидуни ҳузури айбдоршавандаҳо сурат гирифт, зеро ҳардуи онҳо берун аз ӯзбекистон зиндагӣ мекунанд. эътирозҳо дар қарақалпоқистони ӯзбекистон баъди он шурӯъ шуд ки тарҳи нави конститутсияи он кишвар нашр гардид. дар тарҳи нав мақоми қарақалпоқистон ҳамчун ҷумҳурии мустақил бекор ва аз он ҳаққи ихроҷ шудан аз ҳайати ӯзбекистон маҳрум гардида буд. ба иттилои мақомоти ӯзбекистон дар ҳодисаҳои шаҳри нуқуси қарақалпоқистон рӯзҳои 1 ва 2 июли соли 2022 21 кас кушта, 243 тани дигар маҷрӯҳ шуданд. бештар аз 500 кас боздошт шуда буд. баъди он ҳодисаҳо аз тағйир додани мақоми қарақалпоқистон даст кашиданд. бахши якрӯзи таърихро ҳамкорам хиромон бақозода тақдиматон мекунад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 11 майро фаро мегирад. یازدهم می سال 1936 حکومت جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان ناحیه اوروتپا را تأسیس داد. این ناحیه که سال 2000 به استرافشان تبدیل نام کرد، تاریخی بسیار قدیمی داشته، در گذشته ها با نام کوروشکده، استروشن و دیگر نام ها معروف بوده است. استرافشان با اینکه خیلی تغییر یافته است، تا امروز شهرت هنرهای را مثل زرگری و مسگری، کردسازی و چیتگری، کلالگری و چرمگری حفظ نموده است. 11 می سال 2020 عبدالله غربتی خبرنگار آن زمان 23 ساله آژانس اطلاعاتی آزیا پلوس در دوشنبه مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت. لطوکوب ژورنالیست تحقیقگر را سازمان‌های حامی حقوق حمله آشکار به آزادی بیان و روزنامه‌نگاری در تاجیکستان نامیدند. عبدالله غربتی بعد چند هفته این حادثه هنگام جمع‌آوری معلومات در محل آفت زده ناحیه خراسان هم ضرب‌العت شد. سال 2014 کتابی حکایت‌های آکنده از حیات نوشته‌های دانشمندی معروف محمد جان شکوری بخارایی از چاپ برآمد. در آن استاد شکوری درباره زندگی خود، آموزش زبان فارسی تاجیکی به فرزندان، مبارزه در راه مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی در تاجیکستان حکایت کرده است. دانشمند سرشناسی تاجیک روز 16 سپتامبر سال 2012 در سن 87 سالگی در دوشنبه درگذشت. бонки миллии тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ чунин таъин кардааст. 100 доллари амрикоӣ баробар ба 1091 сомонӣ, 1000 рубли русӣ 143 сомонӣ ва 1000 евро ба 1199 сомонӣ баробар аст.
навиди бомдодиро тамошо кардед. назари пешниҳодҳои худро ба мо нависед. то фардо дар ҳамин вақту соат. хайр, худо нигаҳдор.